atete wom do mu ye adwuma na omo wa hobrase ura papa yi edem na wantu onyame honhom nka na ubayiye ba kotu no gini ye betu bayiye o gini so sisofu ya so dem na wanti nyame honhom nka me se champon ye wura so dem o na wura so dem bi mu a wutumu se meti wo homo bonyom na metitiatiam chese onyame ahoden any day we are watete na solema enye obi bia say Apostle Dr. Sacred Odro Solomon ababe srayen e wo kumase no so onko da agiso de animu nyam ne ngosra no timo wese de na mi bubomu no a ngosra ne yadwuma papa akwaba ye na mame ye mo akwaba nso na de ya ni kan so o ya chimni na mso me ya chimni eti mi die mu pa wo de kwame na mso me de ama ti mi die mu pa papa ya mo akwaba you see be mame yo mi sabre fasa men kan cho so chia o pa mesme de na se de bia na se avuru ewie ya wa besra yi e de na do nam adawroma ya mi so nhira pa mi chie kuma se mane Sompa FM ni TV o ma ehwe ewie mi se sani adwuma ni city no da bia de yere namosa na be pie mu kuma se ya soni bedu media odi no endra kama yeah Rhythms of Africa yeah tina sani wangasa no oye de ho addition ezi esuya etina mani so mani je se mabe kuma se die na sani ebeye 3 weeks ni to nsafre wakra ubeye nshade maye no na mefa na media asida chenchirchi asida kuntan se kutu na media ma na masanso so machi ya Sompafo na mahwe mo hanso sane emudi mudwuma esifa entino eye enchia ne asida yedase akra Sompa de so mo ne wa anti kumase Sompa nso waba yo papa yenso yedase eja ade achi ye de ntiatiemu an yedidi e pa betra ma hia ani atatiemu a nti ye ba bedi asem eja de se yakofa betuma confession nkrofo frequency makasi eneja nanso ye behwe na de onyame ba bi ode ye befa ode yafa tu ba ya ba panyin ani no so yisuni ye maame eye Mrs Champon Beatrice Odre Champon and to name Odro Mrs. Wine and Obaya say once and a two and a Charmai Abrampa also a two IBJs won't IBJs into any aje papa any aje say yebe kwa ko home na odi enhire twa to abre eya nwa wapa to be kwada ben meko ewie ya odi adupre bacho debi onam fom yani yes muntem ne se traffic na no hide o mpo de se sarin ti pa be do sisi yo papa na asamufro bi ani ho de me kachire etiefo ne se Nyankopon ede wache Ghana na dwumadi a nyame fa wo so ye no eye dwumadi bebre sometimes no yen asofo kra no tore bi na woni nka na oba social media onyumadi bi ma yesre kra me yi depression stress free yeso eno pa ho a adesua kase e ba ya betra si na me hwe se ne obonya memrane a me honhom kra sorry nti de tore bi a de me kachire nipa nyina ne se opa baabi pa atie a Sompa FM eno dwumadi a wudi na afiko na wiye efutu akra me de bema etiefo ne hwefo ne se yenkoso nkra yigidie mu na yensre awurade nkanya nsronko ema yadwene yabrabo se ne ebeya afie wo ye nimu biemu no osoro betumi ehira yen na awurade nsa ekese no na me preachi wo asoro bi no na me ka kiro mo se etore bia na ye ka revival minimum say from January ebesi December you know dodo na etore bia o mo ni swadi ho mo kan sen ka meyewe amem obi so won so a amem no wasan so kura nya wo ha waka ho de etore bia ye dibonya de bankofo ho mo aboto etore bia hia revival ye hia nkenya wa dwene mu de wo ye last year 2 years ago this year anye ye no san kenya ho biem
na san so eye biom migidi ye pa se na wa ye hwede ama Ghana ne wiase nyina no nye wo sorry ya na bedu say what try uye bi ene nenya me do dum pempen so say nti ade bia obeye fe ni pebe so bia no wo ye na anye yi ya no wasan so e de ne din asan aye biem ti me hye obi enkran say 2025 ebe wiye de wantumi anye gitum say next year obetumi aye na fa gidie ni akomapa Job will say I will restore the years that the locusts palmerworm caterpillars cankerworm have eaten I will restore say you can locusts palmerworm caterpillars ya mama omo ye mo ahoro miensa omo attack nipa say mo ahoro nan no locusts caterpillars palmerworm and cankerworm no ba ko attack nipa dua entini ana dua honam dua ba ana dua haban na entini bia no ehye fom nti wo de tutu nipa ho a eso wo your spiritual life you feel ni hu but you won your ma attack your spiritual life ana dua ehonam na abo ne bi attack na ye nipadua yarewe bebre na deda ya brabo so ana dua haban dua ni monyam nipa ye woni monyam ma nipa itumi di obuma ye wo demons so itumi say ni monyam ema be makatechie oba ni monyam itumi bono ana ye wabo ne ba kon so say dua na ba ye na ye pese ye so aba da ache ni hono mo a enyuma ye beye Adazoa Plaza Benisi baby mama Asomesi Plaza mama Oduro Plaza enye no pompo a party be party wa babomo no eya abaso kese a yeso eto da bi a ye wa honhom a esei ya baso a ye beso ama obitumi tren saka se he kwase mpani na ekọ no wantumi anso ababi a etimpa ya mebọ ma osompa fonya ne se ahom ahoro nan a esei hyebre ye wura sunsumu esei ya brabo esei ya nimonyam esei ya nipadua esei ya dacha ba ye beso onyakopon fa mo sare nya dom so na eye 22nd a de afiba na wiye no sa ahom ahoro nan ewade ma mutumi ni anwoden na fedi so nempo yare bi na abowa ewade ya resanya wodia se woni monyam bi na ekofo ma ewade restore se so ababi a woso ye eye wasase a wotoye wade bi na efiri wo sa ewade restore usunsum so akode bi a wonamu na ewade mo ahoden wo Yesu di mo amen papa we very deep very deep papa ewade na nyankopon hira wo adofobia be chia wo mechia ura Mr. Abrifayebo anyamisha ne pam ene kumase asofo nyina enra mi preach ma international God's mercy Radinsha Prophet Francis nyamisha ne pa ene asofo kumase he nyina ene all my spiritual sons and daughters me papa no ma wokrum ho nyina nyamisha obi nso a wo hwe wo akra e say enye kumase pe the whole Ghana nyina ehwe Accra for you Kumasi ene impatemu na nyamisha obi ana bochirefo nyina amen papa yedase yede kamu ano miensabo a na je asesa ye bag gini ne enso akopebe nti bedi nkomo wachire me enjoy bi pa yo radin kan e was for apostle Dr. Sacred Oduro Solomon no ane nyasem ketwa papa nti e bekasa na ima transenia ho ni nya akwan ye bleko enami nua love apostifo nyina yele love ofra me anopeso de niam ma obi so mfamle me na baba we no aba na mremudu adan komu oba pete say Blackie uba na ade bai aba fefe ye friend say tibu mfatwi din ni from e de Pamela ni fie din ni say adwoa de come on Pamela odi bro nya no ya efe yo obapa ewie love di kan me kasai do na o kasa wo banti yentie we sebeya papa show me anti love aprosi fo nyina yire ya o se check ne mic no papa show me anti love no se afiaso na so ye kunafo adoye na se ne sister penny no so for mame Ohenini Adazoa ambo said in a crowd won't ase na se oya adoya onti be nsa ho tie nra na ode na eme mane na me from Accra love na me shira nti ba cho so fa me nyingu igu ba che erasipa
That's no, that's any. Now if I question na ya dante lovers e kranfo danase. Bible said you hu obroni mobo no. Or their family radin tine why radin fan kind on dem na dem. Na won so a wetwa ho kwan. Ade bia ye wakoma so ade afia ye kowrem no. E radin surprise why? On your kese you. Yeah that's who adophobia chia wo me. Me anti-love. Any new kunu. I can say behind every successful woman there is a man. Of course. Inti the can say cancel na me unshano. Pa. Oh dokesia odana di ashre. Mami usu abra. Baby jina me nchen. It's also Pamela. Pamela. Inti me pata akonya we so achi ade papa. Ekete says. Papi. Na me onhra no e wo dokese on so adan na di ache na busia okay and onhra ne pa yo yedamase e be jam ka Pamela na onchia obi a unu obi a be chia no onchia obi a o madam onchia na madam utwaba yo yedamase raden kam ho ye jam kwan arampa fashe ayini mama no yo odbeshim yo eni amu bye yo hey, who's in them? Who's in them? Ebusiafo, Mr. Chimodan, ya Miss Roya do ye justice, no one adwumae. You just some. Na Achimodan adwa for Mr. Champomo Mamensa yesi form. MC agye asemu atum ye be chapata na momom so ye papa ntwa ye o no mu ni bro nyanwie chese wodwi nipa ho a wo butie wiam tie fichire ho no a ye ko chapata no omse o mu sre honorable ontwe no mu ni bro nyanwie e wo chire ho eti honorable Solomon Brakokusi katachi awrade nhira wate wo ya brantie bia no krasem ni MC yaba mu ma ne mema wo da na wo so abresu wo ye adwuma me bom pai so nya mema wa hoden ne yokodro hu na koso a sanse ye bom a utie wo ye wa famu de ti so om se chinchere twan afrese a ene e wo mo ho na me no obi frese om so mu di ka cha pata ansa na o ma che stores you dey any problem the ye twa ne say opia de ewom de odi ni store dan sabeka na nkoba so obi de ye store na fe ekoma na pata eno de keje betom no kanya sam ketwa etim sese de wasole a wagina wo ye no bibia ba kama amasumdwaba awrade hye no papa se ye kan ye no wo de ye adwuma wanya nanama ai entina de ono no honorable nyamisha no ya twama me ye ko UK Ohenini Loyal Warriors me mei nanama kobi e wa homa ne so hello nanama oh. Hello ya picture na me de ma ono fatu so nanama ni September 22 aha wanya nanama nko ade hello nanama oh ebusia fo ya boy homodin se be nya nanama kobi na ekwe na ye ne na kasa atwetwe enkomo me mei ai buade papa mu buade pa anini hello mama nanama it say Boko, how is London? Very good. It's cold, isn't it? Very, very cold. Allah lie. Yo, it's you.
I away so nima what here for no I phone na me obi a very good afternoon. Away didn't hear my boss when say you ko bi a ya tia friend Ohenini Loyal Warriors. Na your Facebook na ye bon komo kakra ne address say be call WhatsApp ne di nkomo. Na e ma me de na ye tie say okoye program kese eye afi ewe nti ye de to ye ho say e be di ensanse kakra ne de ama e de abo e ma me dwumadi oda ye de dom ntini e de ji bibi kakra ne de ma me say on fan konkoshe na dwumadi ni yo nanama na chese Ohenini Loyal Warriors Ohenini ma maka mu ho abo mmebo a Pachai, both omo aye wa kwentu ni ya organ nyina na yaka ye ho abom. Yo. Na yes adwumade. Mo commander Nicholas Asante. Pachai, Nico, na ye sister Kande di. Uma catalyzer ba. Enso ye Kande. Na hwan na ye mu PR. PR ni ye hwan. Mama ye PR ni de Malcolm September 2 of yes, course. Of course September 2. Yo nanama eradi nshamo papa nkwada imaboa fi se Sompa Nkomo from day 1 modi achi sa from swame na modi aba ehwa na moda so gina mo maame achi eradi nshiramo se mpeja bi amen ne yeye mu a mo so mo ye parts eradi nshiramo papa na se madwene ekunafo eni nyanka ho nti me bompa ye na mayi apaya amamo se afia na ye kowura mu no ade bia ya makoma so hwehwede ne abisade no awurade mfa surprise mo why ache mama amen ta ommo ba fa akonya we so ada wo so ase afi o ma ye ni adupa rege no e feel it ma fa ma yo next year le fa rege no ma ye ate ya de be ma mo back to back why Pache mama yo ntina na awurade nhira no nuanom nyina mo hwe mo su yie awurade enkra Pache na mi hira won so yo na mi hira pa yo nana ma kobi ekweokon all the way from London or say it's very cold and na oba ahomane so na ye story bi ababa wa bi ba be kan asem bi maame otrase na case na ye ba no mra na yenya kwan ya video ni yanka ye ho kakra so like no me dey na me fan say special is it yablu esi baby obekọ bia yesi ye koma na hema baby obekọ bia baby obekọ akwatena bia ye ma na hema bre enye kwa na hema ne hwan de ope dan ne maame no ne maame na de ope dan ma ono ne maame we asembe na na ye ohema no ono we omunyina wo Louisa eti wan na ekoma obi baby a obekọ akwatena no sa na omoka se omoko ama na hema ti ebedi wani a se adwuma kra na wobenya spiritual na physical ye de ba physical ti baby akotena bia na o ma ba ho no abeko like omo eba no within say bia aha na meba betena ye betete wa wan na tete wa omo abusuafo ye di asemu yi na hema no ababa we ebe kan asem no maame na jiga so o sama aba yi we sanse nkwasa asem no okeka no enti ma friend aba so wono ano de obeso oka che na hema no ti o ante ete say nyankopo adoma yo ba me ka che o se nkwasa asem na okeka no wan hwe ya obenya ha enti se dementia na achi o se de na ha o opedro na mental health real e de na do no ma no pay ene anapede be ba ya apache na ye de bre na hema wona ho ade bre no me de bre na hema sadie efri entokwa na hyase nyina besi sesemre o se oye hema na eni kwan se eba na wo de onum so oye hema he e chewo pa na wo de ba yesinsie na pachawo na fa nkwasa asem ne sole na jai sa se wo di agro asa wo ka sa asem na wo to na wo be keka ye no maame no ha na adua na a serious asem a wo twa ho se to no a wo dada ho a wo tresere no wo tie me de apacho na ebre na hema se ya ma anya de nti onfa me bona ncheme
Otie kasa. Ti mese na hema se onfa na ni ntu Nyankopon ani na onfa memfo nso ancheme. Me pa cha ona na hema we de wadawroma. Yesi akokọ ni night aba wo nkumba. Maami ono an kwasasem obetra kekan ye nyina ye condemn se entwa yi. Asem a wo kan ni nyina so bia ti yesro na hema ye nmi se wutie why na frustration any munsem de osu bedi akira emwa sima baako me se champo. So mama me da se. So mama asem yi ebaye akodai na no kura na oni hefiada krampo no ye mu bi san ekae ese obi a oti akonwa so akonwa no si epru ne se wunnim wo sai wo hema enti na konto akodai wo ka asem no mama ne de no wo de no aye di wankasa na ye nyina ye kan se obi ye di a de wo nima bebre wo yo hema na wo beta na aka ne obeka enti na so mama se akodai ye nu no ho na so aba na so pa achewa se ne o kan ye no ye nyina ye nsta de ensayem yes e de amano na se ne odi ka na ano no se ade bi na ye no a won kope e kire akwan na wonya so de hye adum na da ne tena na ye ma wada roma ye de akama mu de akonwa obi te so ye bupa te esrewa wa fumu na jache no na woni ne na wo ka ene ko ba ne sa enimi ye sa ba fidi yesu de wo be ja bibia manaka ye da ase Yo obaya my lady ye guswani asre na hima sanse akwada de eye dan a brebi obeye nkwada asem no anu bi na ye nwia ba yi betina ase a wo ye ni ye nyina ye ka bi kire ne se abrabo no wo na saniama bi nkoyi asan pini wachi na ko hyehye wo niama ye mfa nkohye obi se obi na eye wo te wadwuma obi na eye wo te fio te dan num nsu obi na eye wo ye kan ye num nyina de kire no na se wo no ankasa akohunu se kwanya wode nana afaso yi entwa ye na se wasan pem asan de a ne ye besere na hima se ye sere no ye nwia ketua yi wafom wanye ne ye enti wonya manenka my lady medase yenso ye da ase abrampa my lady medase pi nya menhira my lady de na asem no wubua na akro na na me se onnim de na wo ye bia e se o mane unu se de o ye no wo hwe na wanhwe yi a ebitim de asema bre no e se obi ti akonya so ene ma enkonya wo punu ni ade nsan ogu so won kasa kro ebitim aye hawo na edi wachi enti du ba bia ye nuanom ma no du ba bia munya abotre won nsem bi ho tina na wadaro meburu we de wa ba onana wankasa ye wafom ye besre se fache no na bibia ni a fache no na fe ye hunu kwan a ye de fa so nana jache no wankasa ye kura my lady medase pi yenso ye da se obaye na ye be ko yasem ne so na confession no ya case ne no de he abije no de he abefa ko akofa fofra ba ise case ehun kwa guaye miensa nya de wo be phrases ya no way case number 1 akosia osa eyin osa free buy techiman buru techiman why no oba ne kunadu pastor Kofiusu sofketwa oya gata wanim dabi eno de old babo obi kwadu ne ye kata wanim na ye free ni pa no so onim wa oh IBG they confusion na mami ko fabre etu omo kata wanim ana ye nkata wanim menim no kra de ye be kata de be na me pese me no wudi se me ma betena ha obede ni me abedi nkomo mami meti ha etu wa ba ye nkasa sebe obi okusie mpia wia abibi na epam na wo de we free touch man na service of ketu o wan ye nyina enipa baako eti
ya o se kata nanim why ti ya kata wanim no mintimi mfrɛ papa no e wo program no so because obebu sam se ni pa ya kata nanim onim no ya kata nanim why ma me pa cho ba e show iso e Bible Quran e be focus ya kasa precaution up ni bodu ade na ape me ba cho focus ya snap muma na snap we kafra now pese oba office na esen ka bantem so ame ho oh asem ye o ano papa na akọ transfer me na omo so nti omo nka nkire ai ma bena ti uti ho no oh nyame hira no asem o peja kosure bodin e ba che frame akosie sa crashing up ni crashing up sa asem a me be kan no krotrodo mi nitro order oba pa asem be na aba fi asem we de ma asem ye ba ya che metimi yese me be kan ne kan ye den aw e ma me na sebi oye busumsum ni na onkwa sorry but ebedu ba bi ma ne be satrai na yeshisha nti asori ana okọ na 12 apostles e na na okọ ode ye ko bi na ne sofo be ma e wo techman aboso sofo ba nso o arowa nti me ko ho atana ma wutu me won tempa nti na ma wutu nti be ma na me ne na wo no na me ne ntemu enhyeda enye papa bia nti be nso me nimsa me papa wantu a ho no ma na ya mkọ shempai bosa of ketwa ho nti na me minim eya me ya so le na ye kan isi me fichire o me fie pe na me minim ya no no abo so no ho na mete me ya me ho hwe enye nti wo ma me aduro se menwe na ya na enwunu dwo a wo de bi sra me minim ma enwumre de to so me no satam so ne ye program bi 3 days program ade be chiama ye wie no frɛ me se ya memra no start program a wontimi e ma me aduro no e na me ko ntimi adware me ba keto apa wie me wie ye na me dan ne to no se ko wa ma me wra ho a se me start ya sorry a me hwehwe wo ma nyame anim no pre me koduru honom na anwumre no na wo gina ne dem wo ne ho en wo ne me daaye wan for so me ka so for so me a na me boa bi o kan ya ne so pese wo ne me da na wo hu se bibi ha me wo yesa me ho beto me na mo bi an so yesa wo de boa no obeboa sansa me ma me die korura abosomsum mu enti obeboa me ma nyame anim no kure ne ha me na sata na uniku na me wo mpena one ne wo na me wo mpena me ne na be ma no kwanso no wase ba fie ho no aba ho e de aduane e bre ne ma no enti me pia na ma ye basa e hye me so na sata papa no ni yere na ne yere nso so obi afa na e ho aba asem na ne yere no obi afa na e ho aba asem na no oba ne ntem enye fe nti meka se no wo mo agya ya ala anesa nti wo ka asa no me gina hodin chese study osi ya ade na nya de woni me ka se bia me pese me no yese pese me no de hia do oye ya na se oba me prekope na o se me pese me no woda na ye yi sa ade no efiri ho no ma nyame anim no kreni me ngu me papa nanim asen enya hwe because me ma me wuye no om boaye na fe ne di ebi mo papa enti ha me a na sofo ma me no wonwui because of ma me ho ma ne ka kire me so wo hu se me ne me papa na ye bibisa de no wa ro wan ai e ma me ka kire ma me ne se enti sa me mpe sa ni ngu asesem no na papa no so ka kire me se ma me mo obia mane me bona mane a ebe ha no enti me ma me ne ka sa asem ne kire me no e ma me gya ho asore no kra ampani ampa na me ba papa ne ho nko a enti efi ho me ni me kunu tu bet na ekuma ase ha awale na nko ye me ne be ma ne da sofo ne nim na me hu dayem me ne da wuku ne woda no na face na change akodi sofo ye sofo ne nim enti eto aso a na be ma no ho nyama kono biem e ma me gya be ma no eno achi me san kofa be ma foforo ene ne woi eno so saa eno so me gya no obi timi ba se me wale o mempe no oka mempe no eno achi ma ba be wo me ensa eno so saa me ni kunu ma na ai tama meso da ye na mehu se papa no ne me da no sai ya no me mfa na easy e kanko a me di ade kosi wo sai me ton a
dia ye beta eka niyama hu sama ton ade na wie e wo se menya bibi firi mu ka nko a mitimi ti me ho a mitimi na me nyina rising kura me edron kitinkiti bi manum bia mintimi entena ntimi kura me fa ne say mimi kunu no onom jot last one na me fa no na me se ebia enu ntia ma edi menya che ama meye bibia ye meka meye bibia ye meka nti na nsem me ho no sa na me se da bi se de mintimi nhye me ho so biem ene me mi mu meye me ho bone because aningwase ne dɔɔso afi bia me boka afi bia me boka nti me da hon man na dwona na me nya sai no se me mahu se papa na e ba me so na wo se twese wonnim na se obie wa no e ka asemu ya nti wa da yem na mka chense da wo se ma me nka me nso me ho ntome me a metu emi ni kunu nti se me nya da na wo se de maka akyewa e na maka akyewa na me se da bi da he se ka gu me so me de mensa kwa bibia ye ka obi na beboa me ntimi ntua aye ningwa meka egu me so no ntimi ntua ka no nti madwane kura agya me ma madwane agya me ma e wo fie ntimi wo ho no mo saa na me se da bi mekwa papa no ho wotachima na madi kan so akokɔ ba bi mekwa omo ka kyerɛ me ba wa so na ka kyerɛ me kura se papa ne me ma biem saa na ye me ma biem ntimi se asɔre kura me nkɔ ti me call ni wo watachima me call na me ko si na aso mpanyin ba akoso na me bo na mane se nana se ni se na ekoso na me je me ho a enye bo so me pa ni me ntimi ntena fie hwe me ma they say madane ko hwini be me de mani bu ya me mi mu mi hu ye no papa no de me ne ye no en na eti menya na papa ne so sra me ma me mo so mo obi a nti sanso ye pani enti mi ya me nkɔ nanim onu kra woni a kire nko bi me kwa me nka ne se de me ken na me koye na me se da me pa chewo me ba ba chia me hu wa che ti me ni didi nkoma che ma ne frɛ ne yire se we mu ne ye de wo mo eti asɔre na asɔre na bedu sei no a se wo ma ha biem no te ye na wo se me nkɔ na me nkɔ bompaye me koye me kɔ bompaye ne bae me bae na me obisa me nkwala na sem na me kan ye no wa wo sen wa yi sei owie na me kan ni nyina na me se da nye no na de me bae o na de me nam nie na me ka kyerɛ me kai wotena ase din sɛ na sa akyɛw me kai mponi sɛ nyɛ nokra enka wo nka na akɔ mintimi nya wo bɔne sɛ te saa kra mintimi mfa wo hunsuo nkoye bibi entia wo sɛ wɔnyɛ wo nkwane nipa ma fa wo asɛm o kan yi ni nya wo nkwane nipa ma nam so sɛ me nso me nim problem a wo nso face me die na aba na me ka wo sɛ saa na tie dia a na etwɛn na efiri wo kyena no me hu kwan a mefa so honam fam ene honhom fam nyina me hu kwan a mefa so ma matena sia na wotwe Friday ye twa mu wo frɛ na wo se me wa ha wo frɛ na wo se me wo hospital wo frɛ na wo se me ho mfa me na se me nso magya me ma ha me ne nkwala na wo kuma ase ha magya nkwala na wa ha me ntimi ntena ene me baba ya ba kokra me ne ba ye yesi na no woman bi ekɔ hɔ no me se me de ne ka man fa sika na ma no akwala ni ko school na mbeji sika okɔbo me ba no okobu akwala na wo se me ba na me behwe nkwala no nti me frɛ asompanyin na me se na de ekomo ma me hu de me ye ma betena ha se medidi se me ye de me ntehwe o se ako hwe no wa mfa nkɔ radios na de ne kwa ba bia ni dibira aduru no ebi obetwe protest sans wo lawyers woni mpanfo hemfo ne nam enti wo kosesi a ebi obetwe protest se ebi kura asɛm a wo kana akyɛ ana wo mfa ho ana ba bia pa bia afa ne kɔ nti na wo se me ba sansa enye nokra me mo mitiri menye won kwa na say sister oni papa sa asem ya wo ke si ye di mfie sen e si ye 20 years ni na say onu na chi obi a wafa mema bebiri na re no no na wo de asasem ne koshana no yesofu ntia menye bi sada be mafa mema me hu be ma bi anim obi nso betimi ayi onu so anim di abeha wo ma me mafa be ma me ne yes ade ne wie mi kunu mampani biem be ma me ne wo me ma no mampani biem je so pese de na sof kito ye ma sad na me hu se ha me no ono kra me call kan se wo be ma me ne ma bi adwale ama sa ne ma no afi ho na matimi aye madwuma aka bia ma medi manim matena ho saa ma wafre me hu no matena ho saa me ntehwe ba enti se ye kase yen ye beboa wo
na yenyi sof keto asem ni mfiri ma wo mpe bia e wo osofu bi wa edo ban because asem ye 20 years asem ena we hu masem ye untumi fa ne nkokot se wo ne wada ena wo ne emesei rather no 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 betimi ahaw se wo gu nani mu ase so bia na obi nim de esi e wo hu mu ho se wo hu eti ka me de ka betie me de a se be yesi kuro bi to aso yenso ye wasofo a wo mo so nyame de wo mo ye adwuma te se de sof keto nyame de ye adwuma ya ne yemfa ne ma wo na wo hwe se de wo kan ye no kra ebi nso kra na enye no kre na ebi efiri ba ebi fufuro kra because ye bebre nipa no ba betra de asem na akohye obi pa ba ba behwem no na mo ba bia maami bi om de asem hye ni siremu ya wo mo ba ohun so na mo ba bia pa hwe no because 20 years obi onu da nya da kope ba kope asem idie e di no wanya no anu odin because said you can say one for so. Hello papa mami ma jesu please me papa mpacho na hu te say yes to adawro mu yo papa wow ba Ohenini na make say Adazoa mami me tell me wa ha na sister bi o say friend akosua o sa o friend minim osunu otachi ma papa na asem na o keka no me dia me ntiase ehunu ba bia kwadu ase obo no o say sister kese kokko bi edi ba na onim se ye de frɛ o say papa so onim se friend na coach me o say be 20 years ago oba wa sorry on na ye de o start asori no ena seven previous asata na wuni yere ena wono nso na wonware de ba na oni ba ma bia wo ena oba wo ho na woni nya bibi yeye efiri oni ne ma nyina asai but o kana me si 20 years na chi no won fa ba ma bia o se wa fefa bi na me si na ne ada na wo no de be hyew o se oni ni ku da wo wanim na wo hu na me so obi so betimi ayi wo so wanim de ana dwen enti wani so akoye hu asem papa ebe nso ye ni ba o so ba o na nse na o ka so nka obebua na ma na duro kra adwale nso frewa wo se wo yale wo mia no eni se odi aba me heye o ni se ya frewa nti yenye ne dai ma me da wasi bibiri wasu ni sira se wenya me hoto na wenya me ma yenya me for 40 years na ini yere na masema warwa aso okay kwa bomi pista nti de mi mbre mefro esro no hospital ai papa na nse oni ahuto oyale papa no mi papa so fi ontiapo papa minim pa minim se ontiapo minim yo enti isto sa me ma two options any say me no me kotachi man na obeba so we de me fichiri na me nu nyina akọ ho awunti kranti ameko ai na me nu nyina akọ sofketo aho na ya hunu asem no kwampa de be fa so na say wo be sofketo anso afrim ne de wa ma yenso sofo pa ma de be ya me ho beto mi bia ene wo ho na me just say because papa ya ye ne ka se oyare pa enti wo di hospital akwani abai minyi ni so obenya da gitika me de wo betie me a ka yem forget it yem fa wo mapa ana wo eno no mpe ana wo pe compensation bi sanu na compensation bi wo mu na wo pa ka se bi a me peso be na me che se no because of sad ye ntima me papa no wa boa me panyo na fe ni ade akosia wa boa me pan ma me hwe nyame anim se wo sa se mo emu odu pa emu odu me kra se bi me nya bia no wo di asem kase se beto me so me mfa wo ho nche but na asem ono ka ye no asem we hwe no wa ma obi ama ne ono ane sofo ma me frɛ me ma me ne ma me no ntem ye basa eji say no wo pese wo compensate usika na ase de kama abegu me suru wontua 20 years wontua kanma afi bia me hu saade no afi bia me hu saade no e ka say te say ska say na wo ye gini
asɛm pɛni ɔba pa sika sɛ na we agini na ye kwa ni mu ane ehunu sese ne de kɔ sika sɛ ne agye no akosua ma me nkwa ho hia me pa etika wo gye ne sɛ ne da ache so hia me pa sɛ me ankasa mebrɛ na menya wa mebrɛ na menya kwan yo befa so a saa de no ebe fi me so hwɛ akosua me nka sɛ bi nkyerɛ me program a me yɛ me de no kora na yɛ adwuma asɛm na wo ka no me hu sɛ wo ne obi adaba akopɛ 20 years ago na no achi wa fa me ma bebre na wo say wa bobɔ ka wo yɛ adwuma enye yie nti no wono na yɛkɔbɔ saa ka na saa me ma no yɛntete ka ne bi mom no mu so ntuatua da bi yɛ de a ho asɛ nipa no yɛ osofo nti like ya anwa ibegu nani mu asinti ese ya na ya gibibi no wrong mum yenka no kre say ye na apart from ono no wo fa ba me bia wo to ba bi e na wu niam na we die wo no eche wo wo ma wo sister coach my fa wo ma pa no hyew na sa no fio na sa sikasem no die me tumi ko gisa sika bia me se jump tew na pa me hwewate na udi pa mra no ma retie se firi ho a ye behu ba bi afiri no na me ka se ma e no kwasa me pe na me anu ti ne ye pe me se champo so mama that's it so mama of course you are trying to say medical adawo so mama ba we case we am I na gudi wo medical da so mama wo wase na no na kan from am e say the boy fashion omna medi obronya ena nyankopo adom enframa mu se no otin wo se wonti ye enso otimi ate ama enne waba beye yadoye timida na nyankopo onhira no bebi oyi sane mani free bia nyame nhye na namu na so ma minionum bi wo abrochire o mu hwe program yi pa ma na no ememeda wo mu efre me ese me nchiaw na onyankopon nso nhira ne koso na ne ewuya no awurade won fani nhyira kese emu so na koso ye na manu ya wo boa wo mu no kura no wama wo mu ho adwiri wo mu panto wo mu dawase onyankopon nso so won fa nkoso nye sa adwuma no na wo mu de sofu obi bra obi a wo lande miami nua machiri ba nan ene wo ena madora wo so machiri ba ensia ene wo ena mampokua enshiraba mampokua ena sister amecha ena unicorn nyakopo wonshira mo se mutie so papa medamase so for mame asemu ya wo kan de ababa ye kan abomi pusa kakra ewiase enema sisi ya na ye ntiase ya na ye fense yetumi trase na nyakopo anyi adum ani ye de hye adum ne adan so for mame eyamkura ese ebia na wo sofui wo frɛ no woni ni hyiaye na so no ebetumi so abase yeni ankase ye fie kura ya ye firimu so of mama busia ayi firimu gira ye bia ye nanano mo ejira ye ana wo mu siye no so of mama du ba bia no so enya ye hu nsunsu aso se mitini ye wo kasa na so da be na mama konfo so of mama no so so of mama say ababa yi betie wu a asema ya wo kanu setie wu a enka me ka chen say wonyi sofuni din kura enfirimu fi say wo kasa no na ensem bi ento so eba madwem mini wan ka me sofuni edin enfirimu ye nyina ye fie ye wogira ye ntimi ntrafidie so enka ensema kase ke bia kan fichire ba bia kan ye ne tie nyina ko bia betimi ne wo edi nkomo sabi minimo bia sof mame na wo ye awo aduru oba mami penimu ye awodru so mami edru ba bi no ne ma ya wo mo no sebi wo mutimi nyinsen na nyinsen na eden na asai na no beje edu no no eden wo nyinsen ne ma bi nso ntimi nyinsen kwa ho da enamodu na wo ye ninti eno kroya ba akopɛ sɛ wo sombosom wo som nyankopɔn a wo wɔ asunsunsaso ɛna wo wɔ enu so ɛho enhyira ɛna no nyankopɔn bɛ so do yɛ bia wo betimi de wayɛ ɛna ne bɛ so bɛ so do yɛ bia so wo betimi de wayɛ ɛno ti no wo maame na di ka wo me dem pɛsɛ me ka no kora ne kyerɛ wo
wo ma me ne di kan wo e ko fa so ye wo ye ne atenye obi anim Oyakopon ko enanimu yakubuza so enye yie enu ti wonimu ne oje wo sabi nsamo ya ka ye dware wo enema bia ya ka ya wonyi ye no ena bia apagya bebre sisi saa sabi nurse ne kwati bi wa wo asof maame wotimi ete sam shebre enye na enu ti me senior of maame esi kan 20 years sabi sister adden wa fa mema mienu miensa bi woni wo mo awowo no mo ne ade enam se wa ye wa dwere ese osofo na ebi ase aden na amno mo no about 1 year 2 years 3 years no one ko 1 na mo after 20 years ora my sister you too much it is so why my lady me da sipi nyame nhira o enam so na the boy fashion so ate yen kan ne bronye was say you be chain 2 chains need to pack chain no you be kan bo so be de ho ne yensan so de MC ntimi fanto you be hang ni say ya nyame nkoso ana wonhire no onye omo kese yenua be ya asem ode abe sen so ye maame a ensem ni bi wo ho a esi a yadwene hu mienu adenti na enye koofori a wo fa no nu achi na chenche na ye sofo no kwasem ne se nkrofo bi te se sofo komfo ahemfo sankrofo no woni omo kokohia se ekim ehun nsem wo ho de otie me ne pa wonfa eye esumasem bi a ewo ho na emom yenua be ya na maami nkomo ne yedi no se eja wom ana meko wom se ya na mpo afempo na nka wo so san na chiko back ko ka kire papa ne se ni se ya me fa mu ide mi susu se nhia ye no na di aba na nso so maami ya ntimi anya ne saa wafa mema ni bi mpo ene wono mo awo papa ene ne kasa ekura mpo won kai 20 years asem sesi ya asem a wode kokko mpo akoka minua banka hwa court be kasa ye bogus because uni evidence bia e kire say papa woni ni hia no ene obi di nanimu ese woni ama ni nyina ne say senka obetie nkomo a ene wudi ni dem ha dikan yade ekura ba se ye dikan diagnosis ye hunu yade kro ne etu ase ade e wose ehia ne kwan ye befa so ebehunu baabi efire ye hunu baabi efire a ne ye hunu kwan ye befa so a ye beboa wo na ekoba ne se na mpempi no nsem bebre atu nipa no estati firi adwenem wonkoma awudi no na mede mani to a time a ne papa ne ko wura ho ko bam wo ne ade no minsusu se eye nkomotiawa woni wadidi nkomo bi kura meje adi se bi kura na o hye obofa kwan ye obefa so aboa wo enso ni nyina ya ade ankwa ankobam enti se compensation bi kobam sese edi a menua ba emoa prasumdwe ansa wasumdwo na sa wasane ne wonse nkan ye bi a wakwa akwhwa aka wada woroma my lady me dase my lady me dase bi nyame hia oba na yenchia ye tiefo my lady eye menua ba yi nsama o kan ne na me pesenka ubisa no ma me se o started se wo hunu papa nanim nka edi mfie be sen e bi se 20 years asem na wo kan ne dia na se da be na wo hun se papa wo koda wo no be makora da wo hun nanim se ye amfitiase na mu dia sa tem no mu no wo sen ka de ko bo papa e ko adu se papa ade o ya na me se na akofa aba but watena ho ama na kofefa ka bebrebe dia begu so azesei ana wo se untimi ntua wo kai eji ye besere se dia duro no awo se udwane je wo kra nkwa de hia ne se my lady ebe Freddy for pa no mra mehwew we ye honhom asem so yenka ne police station yenka ne court papa yi ubetimi aka okaso wonka ya wo ye ne hwienye yie sesi o de opa ye nyina ye nko bodwa ne ye nhia no na efatu nanim no so wonkai asem a wo kan ya wo ye ne hwienye yie die nkura wo eye honhom asem na sesi wo fesi okọ da obi ne wo da wo hunu se papa nanim na ne wo ye wo ne be me da anim nanim twate se papa no ne nyina kwa honhom asem ti die ohwe no wo hunu no onu mom no se ye de ne mawo na won hwew ne mfiri wuso ne nye wa hoto se de be ya obenya be ma bia me na so mu na fe adwuma a wo be so betimi ayeye ama watimi abehwe ma ma wada roma ne jai compensation unya ji compensation pe ene na asem no kra na wo pese ene se honhom bi na tim ene o mia ofreko ebi won so de ya obetu amandi se won na ya mfa o mimi ka se ono no ye se oton ade a no aboka dis wodeka
ana obisa ne say sofo no metua ana obisa ne say no person che say papa ne nko emetua ana ana me ka che say mpokura no so obe na nzo obeji say SK odi say ne no me na say ba ba kese de osusu say bia papa ndi ayo no na ne afi na ba ba kese etimi nua ba mesrew yema maledi won free di for pa no mra mehwe wate ohwe na fi ho a na afi ya kwan e beta ka ne nyina eni pa ni nyina e be ko papa no sa pepe sa ayon sharp na ayo sa no so akochirim say papa me so bi hwem de mu win everyone mo a obebo ana compensation ne de enkoda ba bi eda maledi da CP ebusuan for confession ye ba say si ansem ankrofo be bro so nyagro calistic ye nkomra my lady medase ewo akonya kese a ode amami na mede enchia pace yesu free currency kaso ye ema ahwefo ene etiefo nyina na ye bema ye customers nyina so official pa ene wholesalers pharmacists herbal shops to muton ye nuo nyina eboa wo ye dwumadi a ye di nyina so official pa na ebe metena sese ya na ohun se ye nupa na ewodwa so na ye frɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules, any Hindi mixture. Yenrei and Yadeba Sumu, Yenrei Moon Nkomo, any Munche Chirimu. Na yet the air dry feno, Zahara mixture, any Zahara G capsules, and a chassis, a won't come to train you. Na say draw way a year dry, or bar any bema etiminum. Say, your banner utieme. Na infections pa howarding. Infection be to say gonorrhea, syphilis, and nasa chlamydia, and wabetana. Na sabi ama en sansabi atiegu ahimfi ho prekesen. Oba bi wo ho a etimi agya no dwonso ya yawo. So your ba na sa wo ha we na wo ma me say eduro ba ko pe ana mi di ho adanse e de ama wo. Eno ane Zahara mixture, ene Zahara G capsules. Say your ba so na wo ho. Na white anasa ode po ene wabetena oba bi wo ho a etimi ma ensuo bi sabi egugu na pampan bi wom etimi so ma na himfie ho ebie kakra se wo yo oba na utie me na white no ahyɛ nso akyɛ edi years edi 5 years na wakon oba uhu sisaye bia wo ma Zahara mixture ene Zahara G capsules no ya de aduro no abasa embe dura aba ebeboa wo bacteria infections bia etetew hawadron odofo quadra store pharmacy shop health shop bia ben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura onoma ebeboa ni padua no bacteria infections bia asha wo so acha hawadron no ni nyina ebefiri ho na me se say draw we ayadron wo so a obi wo ha ulcer pa hanadwen me se aduane to de yema na ohuna mane ondidi yeso a na amane hunu pa na ohun eho bosa ne mfene ne mfe enyina ehyehye no ubosa na chi edwa no ubosa ne boa no nyina ehyehye no odofo otisa adura ene aba ebeboa wo osa na ahye wo so acha for 10 years a etete wa ohuna mane fa Zahara mixture ene Zahara G capsules no eye wadro enu ne adura ebeyi ni nyina ede afiri ho odofo bi so ho a owo weak immune system da bia no waye mere waye no fo onante kakra bia obose amanehunu pa na ohun da bia infections na hanadwen otuti na ekọ na aba da se yale nketenkete na ehyehye no ho odofo otisa enne adura aba ebeboa ebeboost immune system no ama wapomuden na akonanim enne Zahara mixture enne Zahara G capsules odofo je na mesi ebia na okopa duro ne bia to anasa uto duro na uhia chechire mu bi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 order for number no so that TV no so that screen no so to the fa ofre ya bibia onti asie bia no ye benya adaje ntoboasiem akyerɛkyerɛ wase ye beko ye adura ye fɛ no Hindi heba mixture na say draw we aye aduro nwaso a nubura ahodo na yakeka bom
atwetwuma hoden no ede aye se wo ho na malaria fever ha wadwen obi wo ho a eba ne sa etimi egya ne tipaye obi wo ho so a etimi ma nipadua no eye hyehye ubos otewa na aposo nyina eye ne ya na nanu mato ontimi endidi enye kama ubos de bia wonum nko a wonum aya nwonwonwo odi aduane tuma enko odofo otisa fa hindi haba mesha no eye waduro odofo bi so ho a typhoid fever hanadwen ene na betena wako akon ohun sisaye bia odofo o last stop naba hindi haba mesha enu ne adura ebeboa wo na odofo bi so ho a ne sugar level no obecheke no de bia na ekosoro eba ne sa na adane no ayamhyehye odofo fa hindi haba mesha no eye waduro wo pressure na adane odadwene no Codra store pharmacy shop herbal shop bi e ben wo udie uduru ho a wo se wo pe hindi haba mesha omma waduro foforo bi se jelebebo amesrawo ne pa ewo hindi haba mesha no mu no gesa waso ahwe ansa no wahu saa ne pa no obi wo ho so adwuma oye no eden me pa chesen se bulo nya bayi uboso no nko de bia no ogina ententen eche osa ye adwuma wo eja ho eba ne sa na de bia no amana pomuden no atosin eba ne sa na amana pomuden no abafom odofo otisa fa hindi haba mesha na eye waduru Codra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pe hindi haba mesha odofo yabako ye adura etwato aye fe no Zahara man capsules na be ma mesra otiemi ye ko buro nyanyimu mensa nkoma excuses biem ana adwuma no eden ana menko ametena seche be ma mesra wo da bi enya nko na wo ye adwuma apesika se wo ye be ma na utieme no wa ye mmere buro nya mesra menko gyeregyere no se wo ye be ma no wa ye mmere na wo weak erection sabi esemna na adwo eba ne sa na ayemhyehye pa na atɔ so abema uhia Zahara man capsules sa uye bema so na utieme na premature ejaculation bema enu ode boani ya sete ya na ade eda ho sa uye bema na otesa na premature ejaculation enu wa betena ono de oso ono afa yonko onko abema me say wa duro ene Zahara man capsules sa uye bema so na utieme na sisi yale pa ha wadwen bema obeye adwuma obebo adwuma ye nyina enim se eyesisi yi etimente na ho emma sisi yale na entetew na adura ne be ma me se aba onoma ebeboa wo ene Zahara man capsules Codra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pe Zahara man capsules be ma utoduro na obenom no anopatu enumno tu num to aso na yaduro eye natural herbs enye memeduro na omode ne ma frafra onoma na body temperature ekosoro na uti ebo kinkimin bia Zahara man capsules ayadura eye natural herbs a ebeboa bema se wo ye bema pa no wa ye mre pa dia bema ana se wo ye bema na premature ejaculate till dia bema me se chusu Zahara man capsules order for surgery numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 0246 34 83 34 adofo me de manu ba wie no de bia meka me se bambo atrema eje chen ayaresa bucket ma mentre ha emma yare no enhya wo so mentre ha emma yare no enka wo nhye emma wo nyamobo ansa no watutu na mo apɛ charistic nupa ye de beja so aye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a odofo u nu maduro na wodi Zahara mixture no ana be mene Zahara G capsules na beboa a boost immune system no asa to infection bia se bi ti se gonorrhea syphilis and asa chlamydia ene ye dry frɛ no Zahara man capsules a ewo dwa so a ebo ba ma bia me se waye mra e ma twetwe no ebo ne samara ne se wa maniti bema ene hindi haba mixture ebo odofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure and diabetes ene na betena odofo ye du payi se owo Accra ukọ Okashi drug lane Hallows Herba Ruta Herba Angel Herba Base Life Pharmacy se shops wo ho nyina no eton bi
na uba kumase so a ukota fofam a PFA pharmacy abusu ho na uba Ashtown emurom KO suicide ho so a Blazer Roqua ubenya bi won ho Fred Men's Herba Misty Herba Apidank Herba Kolenak Herba Danny Herba shops wo ho around ho nyina eton bi na ukọ asafofam wo so a May pharmacy abusu ho Jab pharmacy ubenya bi ho na ukọ Pristia eni bogoso fam wo so a Unique Herbs no abusu ho na ukọ takwari fam so a AA Mensa ubenya bi won ho Sir Charles enu no abusu so e won ho Nimdie pharmacy abusu ho se shops wo ho nyina etonduro no obenya bi ho na dofo da bia meka hindi haba mesha no eyaduru a sa malaria pa na attack o ana etete hawa odofo onuma ebem wonu mate adidi aye kama eti se wo ho na waposo eye wo ya nipadua no aye hyehyehye a fa hindi haba mesha no aye waduro odofo saje na mesini biem 0246 348334 0248569335 odofo me show se uto aduro na obeya adanse na waka she characteristic aduro no eye aduro papa me da se my lady yanso ya da se ye ba confession time na yen hwasem bi wa hai na yen fankasem no a ne ye confession no a ne ye be kan no enyem mo friendship mu kura nyam mo friendship mu chese eniyam aye koso Ghana ha ne wiase no ehu na ya hwe yi a o ma no bebo yeni kan hwe mark aha yen hwe Leviticus 20 13 going Leviticus 20 13 going 13 going na oberima oni oberima bi da oberima oni oberima bi da oba enna no won baanu ayachiwade kum na wonku won wo mojangu won atifi sa oberima bi fa oba ninina nyina ayabusude won fa ojanhye woni won nyina na oberima oni aboa bi da no kum na wonku no na aboa no so wonku no na oba a okọ aboa ho oba ono so ma aboa ne koda kum na wonku om no mumo janhwe mu o matifi na oberima ofa ne nua ba oye ofani ni aba no hwe na daja mu no ono so waye animguase de na oberima oni oba wachima ti mu amode mo yire no mo mprafo nyina anya mo mensese amo no mo da no oni oba wachima da no ono so waye chiwade pa na 20 oberima oni na janua yere o papa nua yere woni ne koda eyachiwade obi mfa ni nua yere obi mfa ni nua yere so obi fa ni nua yere ware a eyade a ehontie wayi ni nua adaja so enso obi mu ye o na cheso oman no de bone ama oman na bo na mumfa udi enfensi ni enkwara ade o mark 13 di abubo so nyina samate e ko mark kese ehu si ye we ni nyina wi a ye hwede ebesi oh Mark 13 14 to 15
Mark 13 14 to 15. Na se muhunu echiwade a ebo man nu se ejina faako a ense no a de all kind no manonti ase eno na ma wona wo yudu anwane nkome poso na de owo dan atifi no insane mrafem nanso onhyene mu emefa biribi ni fie na de owo afuo mu no insane chi mmani fie mefa ne ntoma se wuhunu echiwade yi a ebo man yai ye so nyame ebu start say ba yesu gina da so a nkase wusi fom untimi wo wafuo mu a enye wadwen se wo pe fie enye yie eche busua eniema ekoso no ehu eti ye kasetu fo se ade bie ni wani pa wo ye na bo wadwen aboto se wo beja ya untumi nyai to anamu edi kan na hweso nyame beja mu a confession no IBJ de bebiem yankwa homa so IBJ yankwa homa so yaka chom se be confession yanka asese yankwa homa so nwi ehu papa Royal King Cracker kwa jibi biscuit ye mu ha kama ya de jojo koma no fie mu ye bi nkra ma kwan kwa jibi kogu fie gu o wide na dwo na ho twetwenwa na de fa bi tu onum for wibi na fa nso guso wona won sen no to FDA for age atum pad amamu 3p garlic mixture 3p piwak for na diaba kona kwa jibi semroso 3p e pa cho te shewe kum 3p ojo ho anya je 3p sanu na yo titi 3p e pa cho omoden ase ubeko toa ehwe pai tini yakoko efie bie 248 na so waje odi grow fine grow fine doctor say umoja aso ate grow fine kete so awo na di grow fine ya ne da wonum a grow fine ontine de ko di grow fine ya de wie na ho ato ko di grow fine digital ba center ye ne de aba ye di koko e na ye usia ye ka no ba bia no ato bi 0244596532 yankwa ma ne so Hello. Number 7. Hello. Hello. Me patro modi confession time. Edi na why out afternoon. I'm not in go school. To train now. I can't book me. Osidi. I'm not in go school. Teacher me to train now. And now go school teacher any Friday. Of friend ba not. Na me ko no o the train ba na. O to train. Itu ntumi. Efri onu ntumi nyede. I to train na. Wow to train ba ma. Na sa wo pono of phone so me boa. Obato ba bi ni. Unhwe pono. Obato da bi. Yo, erade be boa wo. Fa number no. Na ye hunu de ebe. Hello. Hello. Eja modi ndi an waye. Fami, good afternoon. Afternoon. The patron be se me ko twa. Patam kakra mpacho. Ozo be so ede. Me na wo che atum kakra. Yo, ye tie o, pacho ya no agire kakra mai. Pacho, e wie de bokko, na bokko taso mame. Me sofo, mesi so abanti a me body me mint. Na mountains they are push the uncle to na edidi nko na o ka kire me se mini so ne be ko try to wa ni bisan se kwa pe am pa me ni di nko e ko ja bi ko na me ande ku sha o mountains ndi ya ye e bi na fo na no kure ni o de me na kwa nchiro mo de ma me pa e ma ba nko ran kifwa na so ma me wadaro nti me ne e ma bi
Yeah, mobile sa rofo. No mama bi. No mu na da shia so. Osofo no. Baba o 14 years. Seb wada Roma. Yeah, me kama no ba. Ne na da mo mi ensa nyina. Na me pa che o. Papa sof o yere. Wo yere. Ba cha mi wo yere. And now, we nyanko sofo bi tufu se ministry ni be ko so agire mo fa baabi. Me pa cha sa. And now de na dane ma asem basa. Me pa cha sa. Na ministry na koso. Akoso, enso spend na manu ni o de ye. Ministry na ekoso pa mangi. Eze ya nya dai. Me pese mo boa me. Na wo a wo ye sofo no kra ko ble wo so mpa fe na me de meboa. Hey, Intina ashem one come down down. mo fa ne number na mo fa mapa na. Anu odini. Hello. Hello, mama. Me mo di oba pade na wa ya unya ya nko anye kura. Mama, me ko. Ya me. No, makofa na tu. Unu kute mawo miensa. Mpacho. Ene wakofa na chi. Mpacho. Woni hwan? Mpacho ba be mi. Ose dai. Woni mema miensa na ada wo ku achi. Mpacho. Na tisese no dia na wo pese wo ye. Mama mpacho. Me yi. Ama Martina Bonne, Mamma, Wabo uku na mane. Mpacho. Ene wo se dai. Ama mo. Eso mama me. Ene de la so nya kura. Untumi na. Na uku bo na mane no wo so obeja. Mpacho anka me. Oma friend me. Eno ma. So ahumayi maye. So na unu de how. Mpacho. Uko hospital so ati ale bi enu. Mpacho. Hey. Mediti no wawale na me san fa usa na adentia. Wuku wotumi no na. Mpacho. Wotumi no da. Mpacho. E kwam na de wo. Mpacho da. Na edi adea. Wudi. Yo faji mi jina so e mo fa na number na mfa mapa. Hey, asemuni. Hello. Me pa twadi no nya ya nko anye kura. Monday good afternoon. Afternoon. We pa jam je am ha pa wali. Ma asem ha wajaye. Eyi maliki. Ende ru fa ma be 4 5 emu azana dia so. Da ku tumi fa ma 4 ni 5 bom. Pa jam. Eni wa hoden. Asa no mo musika na. Emu usto maliki. Uma o musika. Da vene akra di ma bi la shoma konko ye kra nche. Na da waje aduro bi na aye sa na. Wache da bi maliki. Eji wo pem wasen. Betem tu bo na ta di so na. Yo, yate. Ya fa number no why? Hello. Hello. Mami me mo di dia no why no ho anya ya nko anye. Eba cho de ma ya mani me wono say. Eba cho na me ne guide me say. Ape maboni kilo but the queen mu kakana so dono e wo na me ko atari wo Bible district to answer about. The queen of the catcher me say me mamoto mu. Ni cha memory na me cha me speak na me ni check so na me san count ba no ne again. What so funny say you are seeing you moto amu ni. Twitwa amawre ka ho na fabre no. Me ba sai o se me mamoto mu ni me check so ni. Hey.
Yo. man. Aha etie. Simpacho medical no. Medical happy do catch him. Indi masuna won share say masusu ni a. Ana meye. Ako tuni ko yi buba wu tuni. En sukete ni ko yi buba wu na me pambana. Ofanya ade mama. Me dis ade no call no. After they was say me san ko toilet. Na me kon ko sie ye mu hata. Dia na fra le chisu ni me na me de anu eja na me more no. Ama be ma na di. Ko toilet ko sie wiem hata. Na fa ko no aduane mo obi ba be ma ni. Hey. And then so lines so heady pa. Yeah. Bema una manio. Bema una. Hey, ya so for bi mu ye niam o. E di nkwase akwankyere no no. Eja nan. No fan ko no aduane. Eso ye ni mpuna. Hello. Epacho modi di en waya unya yanko anye. Me muche me pa na. Mam bisikata na kofa ni sikaba. Kipawe tene baba so me daso. Uni mo pa so ni yesa bie. Uko fa wan sika. Bread. Takana mo wache me pa. Now say no kobona mane yesa una wi sika na huntowe. Pacho makache no ba so I say me ya pa ke ni yesa. Oh, what can dia wasre boniface radi hu mo bo why? Pacho. Yo. Ya semo. Uchire di nipa bedro achire. Hey! Opinion na simwin. Ya me enye birthday sin free ona. Time no kra aye. Ensem no do so nipa so. Ya yenye birthday no e. Ya maame sister Faustina Dida. Ohenini fan club Amsterdam. Oka ho papa penra maame di na would die belated birthday. Nyame hira papa wa de fefa wa ye de aboa. Se kunafo ni nyanka ni di Ohenini fan club Amsterdam for ma Faustina Dida nso ka ho bi. Onyame hira no bra wodi na would die. Ebo mpa papa de man se onyame nyini fra dum nko adum. Ora Prince Abrifa CEO Oheneba Prince Creative Studios ane na odi na woda akoso adepa na wish no happy birthday radi nyini fra dom kwado. Nana Rich Boating ensu edi na woda ane ono ane bra Shadrack ene abusua ni nyina so mo ma no happy birthday. Shadrack untumi ai ano no ena we so ora Calvin esiedu amwatin wan na we ja cause any so yo oba ya se wan na we happy birthday ena wudi na wudi oba mpaye man se erade nyini fra dum ko adum afei ya maame Dr. AC Ajirba oboaye bebre obi hu kire na no abeboa no afiafi bia wo ye program kese e de makunafo ani nyanka na afie die nso beba so ya eba so wan hwema me Nana Kobina Square Elmina dano ye date ni da benti na yesa wochina o anopa no ndu pepe eniema Dr. AC channel community outreach enya samketwa hands of hope ntie nyina ya kwboa ama doctor na ni so ade hu yi ay kama radi hira no papa ya pacho ye wenwa dwuma so emame Amsterdam so be na de mi be yi Ohenini fan club Columbus Ohio nyame hira mo pa ma Joyce ka chire beduka chire Suzy eni omo ka ho nyina awrade na na nyankopon hira mo se mo dwen mo brofo ho awrade no mo na afia yekosim no
Oma inshira bebre enya mo chefa. Hello. Good afternoon. Afternoon. Oba pa enti o. Mom, Pastor, the my no plan say. Many are born to bit 9. Na me nyame men sister woni meda. Afei no chatting into na me join it. And I'm in the call you access in the mono. Na ye fro in so be home. Oh, you could just show pictures. So the Kawane shaman, me margin mono make her say the money in your honor. Mommy, ye diabe 2 years in so na many bem of a friend it so me to me giant and one drink. Anyway, any Oku has a psychiatric doctor. Johnny, what you do? Where do you join a wide day? Adamu ye Bojafla. I won't deal. Sir, you find number. Ya found number, would you for Pabefre? Why? Me show you. Nabra no o hwemu ma ho. De ne ma nyina amse mo de post be ma honhom edie. Ya manya pa. Ne ma nyina post ya mfa ba akopɛ na yentie owura yasem de tam kraso. Hello. Hello ma, good afternoon. Afternoon katache modi ni enko. Na ba cho mi de young boy na so. Na mi wie wi address. We really are there. Na wi am address ba kwa na 300. Ah mo fe kwa mi ti dia register. E ma address. Ne ba cho ama. We say yes. Ni wa ko yi dress no. Na ko yi dress no. What the hear dey? Ma mi ni dia mi dey fa nya hwie go bi bi. Hey, dress ni go bebre wo fa nya we. Hey mama. Na oba wo ne ti no onya hu se wiawi ankrofo dross. Mama, my purchase was me say I am ma me I got padi in so baby is for one thing. Wo si a see dross se wa no akoyi. Mama, me ti dey wo ku fi mu so bia let's say on the for mo ti ni abom. Mama, me so mo mo wa me. Abija ye wa yemfa bi. Yemfa nsi. Case number 2, a friend is saying. Eno kwaje. Complainant oba no konton kro solo ino free ba homa so. Kwa! Eja. Your Bible kro be focus your kasa prekoshina bodu ane cross opede. Bible. Fansa to so. Ma no so na kasa. Bodin ye me Enoch. Inside the Bible is so. Inside the Bible is so. Sasa ma me beka no. Sasa ma me beka. Minitro. No krotro do. Onyame moame. Asembe no. Order. My lady, the mam the ban ya say maka say me masturbate. O chochon be ma. Watch Key soap. Me de maka say me tinto sue na me de aye. O start enya say. Be 7 years to 8 years. Na say ada ompe. Say we boa wo. Already watch it. Dia na kofa bai. Meka na say first no me now mo ye program bi o TV so amrofo de ni bi. Yeah, and no no series. And no mu twetwe bi wo. No omo bi wo. And a man ma de as a meka na say omo ye no as a party. Any TV so ne ma ba so. Ne de hwe de mo de yanko ne yenso hwe de yanko. Cause TV ya twetwe me ma be ma de mimi hu station koro. Male be 8 years asana make on. Ayo. And you know starting be 10 to 11. Sa program no. Na mugu hu. Omo ye ntise party ne moye. Malady enyumle be TV station Ghana here de na omo de kwakoto na omo ye ase meka say that time na omo yiji movies bebre hent no na meka say ko hwe bi na eno na ko hwe bi and that time meka say me hyede hu oba and me hwe no na meka say me nyatenka efiti ho no na meka say me start me say me yesade no and nti me see oba pekra onti ase and abasa ase meka say me nyakono met every me say obabu ona say da ku timi twetwe ne mpre dodo say my lady me ya na kan say assume them to be 3 to 4 times a day mpre me sadako na utwura oba ma mu twene twan my lady what say dia na ope my lady me ho mo Mr. Intra number yo twetwe ne hwe we yam waso bejai pacha my lady adwin yo papa Sijina ye. Na mo de bibia mo de share spirit. My lady, I trust Miss me year fasting.
acha 2 weeks mesensim obesan download afa wa phone so why bo afa wa why ya chechire be efo bo samana we di nyu yakopon akwankyere emie ta akwankyere se mo ya mo ntomo asekaka na ebiem de so maame e de be pa ne be ma bema wo empra a woni netie na nkofo edros asede the pass wa park 800 eyo maame eja so maame ba ku 800 udi akosi mo bi enko bi ajiba de ade no sabi eye jimia na bema ya madros na wo freshia ana wo fe da shoboto ana wo dia handkerchief ana wo na wo ho aba na se je be yanka bi nche na wo ye jimi ya se last my lady sister my bless 800 say Ghana for my nimra ye ho so wa wo draw so be yira bia ye hu nipa kora wo yie say wa yi draw so no a nyenyenye ho agapade a say Ghana must go no wanya na ahodo ntu ye oba na wo draw so ehye no acha 3 days ayira wusi yata na ayira nipa kora na frɛ ye ne wadi ho adanse ye say eboa na ye adwuma o ye opeso ogya kokko yudie my lady ye to so a na nienti ade bia wo kase be ma asem wo ya ebi na ewura yi frɛ confirm yi waya sinwi ye janan wahu so ma wa kwankyere koyi wa moto mu nwi koyi wa ya sinwi afa de oba ya nso ho a koja wonan fabra afa ye hata ye ne mpunam ne edi nwi na be marinade ya be spice ya blended ya kwa ye be ma aduane bone be nko de bia me say me wura dan mo ha na me sha ase adwene me baba ma ho enti me baba me ba benyini akofo oba ma sabi wode niama boni say dia ya aduane amena dia na eno ne ma bia ba wiase say won hye dan hu na de a wo mu pe ne wo wiase my lady enwo ya na minim say sane obia boni siti a wodi no e wodo ni nyina be dan ne ho adi na oba wafo nso so yenka bi mfa nkyere no eye de be nko sese no me chese ma na aba na ma wade no kwa na usuro wei enka first no na nka obi kan ka meka so obo oba ntimi nye sa enso oba wade ni kunu hwa no ye ne ho adwuma fine wono ase mi kunu timi ne meda obo makohoma maso mu dwome nenso still me ne mema miensa besa ada bayi eye de ba dia my lady na afi so asofofo asem no enye obi na nyame afre no wobi wo ho a wo hwese ne a nyame afre bi no mo tu mponi ade ono atena se no odwene ho anu afre ne ho wafre ne hu de no de afro mountains ne so unya duru wa wobi a wa kwankyere ode be ma wo edepend adwene ade baaye ena okohwia ne nyame a wo kire ne ba bi a won fanfa afi wo ne mma nyina da ne wo yam ade nyina so da de na wo hwehwe sese sa ate aka wo so asore ne ba ya asore nan sese won se huni asumdwe boni bekum bonefo na de bia me kan bi wi anam de atwa to se obi tie ya we ye nkrofo de na ye kan wo die yi mesre onkonkotom nya sa bia na wo de ende wa nya nkwa amfa ama me kan bi ankyere man lady me das yenso ya das papa transe na owi abram pafo yenso le obi mo toilet pa ya hata papa yenko na ese de mama abusuafo ese de mama mane me mama bagan ja eno ana omudi ye o ye amane de ye hu bi papa abusuafo me mamu nyina aha ene awie ba bibiala owo a wotimi nka no Kingdom Herbal Center for yen enene yatoama yenemu ebobo enkomode edifri yasoye bia enene dai di kan a wotimi nka da no sene me ba no me a meti he ya ene awie wo hwe me wo TV so yi anase utie me wo radio so no me ana Ghana emema evo Ghana nyina me na me boa wo mo mema o mayemre wo Ghana nyina no omodame enti so meka mi kuo no ho a ene me to nsa afre wo se beka me ho na me mboa wo afi na ekọ awieye wo yiri ebia woni kumase ana ba bia wote no ana se enkran na wo ba bia de owo no wo yiri nte wo nchen wo wa kontu mu obeba bronyan abedi bronya wo nchen ebi so a wo so woni abusuafo ne nchen bronyan ubekofie akwa akodi bronya na ye den a
wone oyere ebehyiam adi mpa so agro anasa odofo ebehyiam adi mpa so agro nanso enam se wo no wayemre ewo mpamu nitino ama aye wadwendwen wo dwendwen ho a na mekokra ebeye den ana ena wahia mi no bose because me bema waduru a ebeboa a obeti gina wo na so ye na aduro ni din ede Kingdom Ginseng Power Capsules. Kingdom Ginseng Power Capsules. Say ana aduro we etiem. Eye memedru aba eboa emema mayemre ewo mpam. Na imprempi no ya na yebuse ho se die ne kofa ma bema eyemre na se wo hwe physical courses a ema bema eyemre ewo mpam a die di kan no akomayare etimi ma bema eyemre ewo mpam. Mojana edi afrisane no mu a cholesterol edosu wo wunipeduam na ntini mu sisi mojana ntimi ni afrisane enko emma eno nso so no etimi ma obema yeden eyemre ewo empam sanso ana eye mojabroso ene asikyire yade eso etimi ma yemre ewo empam tieni o so wodie wo ma wo bia wo soso waye kese abroso wafu aye kese eno soso etimi ma wo yemre ewo empam ana afei soso no ya eniema bebre bi eka ho a ema nipa yemre ensanu bebrebe ene enubone bebrebe no eno so timi ma bema yeden eyemre bia wona no unya wona ne ye woda untimi enna ye obonse obi wa okọ ne kete so untimi na eno soso etimi ema bema yeden eyemre ewo empam ana afei mu amu ko yade bi ti se prostate cancer any prostate enlargement no eno soso etimi ma bema eyemre ewo mpam ti niema amaboboso yi no eyade a emma mema eyemre ewo empam afei mental health cause of the abi adwimu eno soso etimi ma nipa yemre bema eyemre de di kan eye awariemu ntokwa awariemu atete ebre oba betima tete wa afi wo woro no hokra na untimi enyo ho hwe ana afei wo soso a wo mo sanem di kankan enubone ene wo mo maye kese ni nyina timi na aduro we ne betumetu na se Kingdom Ginseng Power Capsules aduro we na aba eboa mema na bronya yedi bedi bronya enti se wo ye bema wo ye oba ukunu ommo ne homode a ka kire ne se die aduro aba aye friend Kingdom Ginseng Power Capsules we ni adura eboa Ghana mema ni wiase mema nyina yesi wiase nyina no emema omo homoden no eye 322 million Ghana ye wo mu 57 na mebusa wo se 67 mesrawada wo ka hu bia na se wo nka hu bi ofreme a mesro meboa wo me na metimi aboa wo ama watimi agina wo na so aye bi pen wona oti ho ye wo no kasei maboa mema bebre enti se wo bema no aye ketwa obema na fon obema ntimi nsori nyina so se wo ne wo yiri hia chese petre yo oba no wuro no ho kire wa ho ntimi nsori wo ye bema nko ana wa ye mra me pacho me number ni Good TV no so no famu ba ko na frame sesi na me boa wo ewo 0559 76 11 44 0559 761144 and now say 0559 7291 and a 09 so we free no so na engage no after 0597 29 8855 0597 29 8855 abegu TV no so free me na me moa na me ma obema na entimi nsori nyina so sei no engina so sei bema ne de da fom sei ya enye awasa abribia no bema ne sori gina so na hu say yes obema no asori agina so ye pa eye Kingdom Ginseng Power Capsules misro bronyan o kona wo kota atomiensa because ebi obi beto ne shop unyame anima beka ho asema kyerɛw mikodi bronya enti ene ya wotime nkan kope Kingdom Ginseng Capsules na afi wo the Kingdom Cold Capsules na ka ho Kingdom Cold Capsules no koko aduru aba eboa emema enma wo mu akoko eha wo koko ya amaman
amaman no edore ewo wini pedua ni ma na asisi ntinin kwan afi obon se moja no ntimi ni afurisa ne nkoma ye wo ha obon se na obon se woyematim woyemtima na ama uti fan na edwaw ebedwaw gagaga banum ti ade aduro bi e wo wiase batnya ade a ebekọ mesro se utimi gya wo nan so a wobegya wo nan na moja ana eba emema bebre ni ma bebre egya o na na moja eba eye koko enti wo hweme koko hawa Kingdom Co capsules yi eno na mekanfo ede amount afi obi wo so ne turumu kwan no na hoye ne hene obetimi atitia na hoye kuro ni nyina no koko Kingdom Co capsules adrui na mekanfo ede amount koko adra aba eboa eyi sa hawo ni nyina obi nso de ni sisi yade se usisi ana hawo emudodo emufimfim ayɛ de mpane bi awuo ma Kingdom Co capsules adroi ebeyi saa hawo ni nyina ede afiri ho se ne yadroi eboa tu sisiade ede firi nipadua mu no na bro adwen ene ntiase so ene nti bema wayemre unya Kingdom ginseng power ene Kingdom Co capsules a mesro ebeboa wie uto we miensa Kingdom ginseng power no ato we mienu ha minua bema oyire bro nyan obeka twese nkoda no bibia bro nyantade bro nyannuane nyina no wafa ho ka Kingdom ginseng power na Kingdom Co capsules no ene ne bedi wa asema ye den ede amount ema no so menstrual pains hamono Kingdom Co capsules bro nyan na obohu minua ba bi na mayasio hyase no num Kingdom Co capsules bi onuma eboa eyi sa hawo ni nyina number no 0559 76 1144 0559 76 1144 0559 76 1144 ofre na ye engage anu afre 0597 29 8855 0597 29 8855 afei adrona ene aba Ghana fo nyina edu wadanse no super tremendous capsules oba wo enamu yare mesro se enamu yade etetewa super tremendous capsules obia nsuo egu no scent wo wase ekekaw afi wunu kunu hia bema no nsuo na eba abonte no super tremendous capsules adrei ana mekanfo ede amount ebeyi enamu yade bia de afiri oba bi wo ha na tenka na ekọ akire ye kase emema ho awu anya mema nko oba soso ho ye den etimi wu ka ho na oba de ne de ya na ekese enyenyenyenyenyenyenyenye nti wo oba na se o hweme utie mi a super tremendous capsules yi eno ana ebeboa wa ebeyi sa hawo no ede afiri so now the Kingdom capsules no ene ni bitters na aka ho sa dro wei so no bitters no mesro wo cholesterol dose wo wini paduam ama intini mu asisi moja ntimi ne afrisane enkoma minua wotena se check akra bi o se ananse acheme nan ananse acheme nsa wonsa aye titiriti onaye titiriti uhia Kingdom garlic bitters and capsules adro wei adro over 15 years ago Kingdom Herbal Center de ebaye na yenim se garlic de yennuane ene edi ene ye hu se adro a Kingdom for ye de by aboadofo bebre eboye ho ban fra si kire yare ho afi mojabroso akoma yare ana afi stroke ebeye den se onum aduro ya obenya bi esa aboa ma ebustu ye system ye nkwamo ano yare bia ntimi metenem emfa haw bia emreye ope enuro bia to aba bia ye to nuro bia wo mayim no okwa onsa ebeka bi na ope ensem ya me baye mbeka mu nkire mu bia na me Dr. Pania na me no twetwe nkomo yi no me number na wo TV no so da ase no 0597 29 8855 0597 29 8855 ene ya me ame number nti wo a wo hia me o pese one me twetwe nkomo me sra o fra me anka se ana aduro no menya bia to ka wo hawo ekire me na me nkyerɛw enuro nan no de eyema wa ebeboa wa ebetu yade na sintu do ofre me 0597 29 8855 0597 29 8855 anase 0559 76 1144 eno me numbers two fra mejo so na bibia wonte ase manusi ya hyase frɛ me na ye monko ntima lady mede me kasa no bisia yeda se nyankopon ya dom na odom for de dom ye ne a afemu mu nyina awrade ne me ye di ne yie akwani aba
Techimai Kumasi Techimai Kumasi Radia mame ho amasem ne konkran ne ba ne amekase no Ohenini na Sompa amfa din ametale ho na oye adwuma wo Kumasi na Sompa no wodi ni ku akwani abana nyamenti tie meye program kese 29th December edi amekunafo mako 300 widow smile with Ohenini Adazoa ewo presby asore down Trinity presby asore e ben community center no ekunafo amko miku office hoko chiro mudin no 29th na esene na awoche anopa no nkron pepepe momrai na de adofo bo ame yekeka bo mu no yemfa mamo ya misro de me bekan Mr. Moke Francis Moke enzima community e wo Metenkins ono so abeboa si enkoboa getofo no enti Mr. Moke ene enzima community amo Metenkins nyame hira mo papa de maye no ayefe ene the boy fashion me call the pearls wo niema o anenti kona kwa jibi niema kama bronyei enu ne yeton kwa o makola obenjo jena opebi otu aton ebuso o seven good malady me dansi pi ye de sorry no malady ya na mani bi odwene ho a untime ntiase nkosi oba nyame ayi wadom ko waware edi bium na nka oji owi ase eya na menti mani biase etimi afa mema mako miensa wo kunachi malady se nyame kra na dobe ma adwuma be na oye be yeye afre na brabo nyina be ye basa na abusua edi nanim aye form na ye wo kwase ade bi a wakoye ntia ye be sire ye nuama no bi se edu ba bia wada roma so free se wuntimi ni nukura ma okura nkware eye ni musuo so free se nukura pa de wuntimi ni dia wade ne me nkọ ho kura na be ware dia na watwe ho free sa ne ma no malady abrantia ofre yi se dross wi or dross mako say 800 we address malady sa kwenti wo ye papa de edu ba bia wo dwene nipa bi wo ho ntiase ngosi o na dross ne dia de no wonya free dross nim wo hwehwemu ana wo ye ne den se mi huru si yesi ata na ye mefe kwase asema akwa na wo yi dross a se fi wuraso mintimi nkaya emzo wo beten yo edi esi dem atopunum se me de ma me agya rade nyankopɔ bo nsema bo nipa bi pa o na sabe omuchi no mugya no male de ame ya o so omuchi ni brebi nko mu bunu na enipa bi ba bagye no no so mudum na emma na sound bia na next time opia no ode aye achemso de na ngedi na ti ade agimisem nie na sabe bo nsam tini ba bi no on na se ye bo ne di ne ta ho ene na mafiem mantemo uri se ho aye di ne yesi niama o de wo mpahwe efiri na kwa ma musi mu droso hatamu we ne ye sembe wo chima yo sembe de yo usi afa akonya transe na o hwe ewo adikai ye no ne konfo no o se droso wa ye se 800 no wa yi ewurade nyankopon na ze droso no o kura bagio se die nu oyi gum ti da bia na dwuma no on kwafom on kosuku wonya adwuma bia ana on de droso no oyi ye nyame wo hu ne mobo malady etosu biem eye ewuraba o se wonya bema bi no no de opese bema ne be dono so oye ne den malady asofo ni bi duebu yenka no kra nkyere wo mu na binom niema wo mo ye wo mu afro mo hodo o mafu nti no malady won kwase ade bi ye enieme bi ye biamfa ekwemu ba ku se kura emfiri turonim wo asofo pania abaya na wo baba wo cancer malady onfa jananko onko ni bema hata obi mfa jananko mo obi malady chesa semu yi you gine ho a wonti ase nkosi o malady moyere wabubu moyere no na wayi ni moto amu nwi na wayi na se nwi na toilet no hata ama na wo enti wo sa na wa shiafra enti osabia awura malady mesi na manumu ato ene ememe hurama ni ememe binom na se sane mane so abekwai no mdi enom di ya malady sempu nam no meze epinemu se ya se de ani okodi malady bi wo mu malady ememe bia egofo shit soup
The boy fashion me patro ya grace pe waste chain o mumle ni bi ma me why. Ai. Ya mi se wo be kone dofo bi. Malady anu efa fo. Malady, na se memma bebre mu wa wade so ma dwofo ni nyina. Dudu an dia fre ni o. So ba no hu ni se be ma ni nsem wo bi no opese ogi ni nyina afi no mu na makonfo ni adunsifo ni asofo so. Na sofo de nka tworo na kura wo. Na fi wa kire niemem ade a kire nipa no. Na frame me won frame me TV so na wo frame. TV so na frame. Hello. Native TV so. Malady. Enti ya be say you ama no masofo ni se de aye yie adan mafunti na Malady me fa ketua bi nso so. Sofo a ono fa na yire ofa ne mai. Malady he me se nyame frɛ wo na wa wo so be frɛ ho asi ho ahencha Malady unyo obi amane nsumo o se wo de akopem a afa pia free na no wo fa nkoda ma ye omu hu memada afa wadi abedi uma adi enko na wo pe no wiase wo so le treye kakraka hoji kolese wo kona convoy di wani na ye dai ena ye dai enu ni nyame som no nyame som no so nya nipa mienu no mu te wase no mu gidia Malady nyakopo kwa be fa wo hira 054 Shannon son c'est 1st January Sompa asu ye babia ye check na fo niema no kwasem enti wo kumase a obebe hwa dabraka Sompa odu ani kira wo nkransa obekọ commercial bank fo ani kire ho sign no ho sada na wo sunwan ya obekọ night market yenko ho wo obekọ techima site yekọ yes first can first serve nti wan kontem a no obekọ na sa na okofie 02 hello pacho enti o ama asuje kan enkan so ebi die na ho tete me hoye na mamu nya fi sha pa so banko metre ke ya pa ne kranya ame ko ablantia wa so give you address you address ko ha 800 if you say why ye ne secretary ama ya pa no en so ye ni so ama te no nyema ha Sebe na Abraham Pelkan, maybe Abraham ni se ye de ma pana. E hwe ni na Abraham no ne papa. Na me ko mi ba na se me pana so wo se wo wale awo miensa. Woni be ma miensa ada. Afi no wo ye de. Afi wa ka kire ni ku. Wa anyare ko be ka kire ni ku se mapa me ma me. Oba be ma na adiba bi obeye bia wo se no. Wa se be me na di me bia en possible. Afi na wo so wo yare awo no. Na o ka kire be ma ne se o ka o ka shi. Na menko ninya na wo se wo ye fafo a ne yon kosoto opo mountain ka mountains no yo me be ba ho na asofo ni go mountains na be se ho na ko biru a ka bu ho na ya bon tam asofo no tumi be wo e to no de wo na je so ko mountains ya ko a ba na ko so ri ba je ye ko na ko e no mo da ka na ye de ne ka asofo e di fu nso na ye ba ntina tere wa ama be ba ama ba no ko no bi yo hello my lady oba tampa ibia mo ko de erade adumo yense ni mamo efi shi apanso abrasa na kwa wona di no ran to tuma katiem ida no ba show fi ete ena go don so afa won tete we escape bulat na benen ne awa de ne mo do bi obo afi coffee I'm sure you chimat internet to party also ti mo mo ma pa mo bo na ja me kan se be ma no so yi ma pa no le se ka o na ju mi da wo de ada o ya ba o yere wa wi yi pa nse wa wi yi da won e na no yi ma pa de go ku e wo de abusa another ene no de me so nje e ga si be fra ni a ni no mo bo won se na gin e was one don o ma na ire nse on one shas wo yi pa na gudemu a adafa so ni sidia onyahunu mobo no ma na bone enche no we SK Bulla ya menehene obo asemu nya menya adwuma hello wale ga sun de ka enkan so papa entie we yo maledi me ncha no abuja fo na uma na o ka ho no obo adwuma pa maledi na pa mai mo ni sa aja pa no fo nyewe o daga na o do ma no restaurant for chop for o mo no jana o ti o mo ni da ba yo ni engineer o ni fo ke adu na chezo o ti o pa na wa po bi so for the joy so put it ni chewa na
Malady, who said, Toda, oh, don't see India, me man, Malady, somehow, sir, Sabi, we are so from Pa, Gaudeka, we have to for who can't sempa, Utuma, oh, what I can put on a ship packing. Now, also, culture because of your attention and on yes, over your animal being so. Now, go acquire your partners of one woman. Are they? I thought I saw be cool, people for the master. And it says, who of us know to a month, she's off talk on away. Now, I'm come out quite your bonnet and a member of society. Oh, you ain't no Ghana over here. I thought I'm going to not do that. Didn't move. And only yet, because very well to know where to bear. And if it is free, and I want to be, Mr. I can't say. What's it? Make camp. Are they? Without it. Yes, hello. Pacho into you. Good afternoon. Yeah, I'm Pacho. I'm doing a send to Shama Mrs. Afternoon, into you. Pacho, come on, my name is Pacho. Here now, I Person officer, and not done. I think I'm the money to be today and be here now. Doing as they do away now, the store one of a family to Manu. No, I need to move between the national form of the being. I need to make a choice. The thing I is and I do a bit. Or put the beef to show us here. No, the young cat on fire or their man. Hey! There you go. What's your third rowway? Make a choice. Oh, Momo, to and Fadia, why not? Be like this. Or say I will be Kunana and say, what you don't come to see him, made Trevor David. Who to be for now they are show us this. What they show us here, my tell my when your man to see me, no, show us this. No words, you know, they are young fine, Eddie, I'm my bear man. They will pay you over Yama. Who could to be Funamua? When your man says, now the beef national Madiachi. Now the I am quite my bear man. I will be to be a American be obey a container and I'm so then I'm so Maria obey am into Vienna and Panama Samba. No, Pacho radio mean to me. And when who say you do free near for man in me. Hey, Abraham Pamuntina, who you know. My lady, me checking a Zukawa, what's it, Nebao, where on the UI? Jo. Yam Pacho, we are now there to swim any upon. Hello. And now Ochina Doctor AC Ejirba. Doctor New, Doctor AC 1 year. Ochina any birthday. Tierishano. Happy birthday in advance. Doctor AC. Radin Shira pass Mobrofo. Would you would day? Tina Ochina was I adore Yekasiasa. Radimia be a prank as sending Kitwan in our mount. Onunya pama more than pa. Sompa Nkomo any iPhone a telephone na. Ohenini Lawyer Warriors. You say happy birthday in advance. Ye chama ye na ye fan sorry. Ebusuya ya sorry. Emobi bia da Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa Sompa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko